was an offense. But the fight did not end there. The Whakawhine community and their families and friends fought back and engaged their legal representation and successfully organized the first ever public Whakawhine pageant that was held in 1983 in Apia. Fast forward to 2005, it was the birth of the Samoa Whakawhine Association Incorporated. Please keep in mind that the advocacy for the Whakawhine community has always been driven by women. They were women who were best friends, grandmothers, mothers, sisters, cousins, nieces of the Whakawhine community. However, at the launching of the Samoa Whakawhine Association in 2005, it was the men who stood light. I still remember those two men because I was there. They were Reverend Otofua Naseri, who blessed and provided a very beautiful sermon at the launching with the theme on resilience. He accepted our request to be the patron of our baby organization then. So thank you, Reverend Otofua Naseri and Papa Tula Epa. There is a saying that real men don't hit women. From a Whakawhine's perspective, real men stand with Whakawhine. So Papa, you are that real man. So there everyone, please note that while you are laughing and enjoying a good time with the pageant, don't forget the history and the struggle of my beloved community and how it all began. Please don't get it wrong. We are still struggling, but we will never give in the fight because our greatest enemy there is our people's attitude and mindset. And as long as I'm around, we will fight on. At this time, I am proud to invite our superhero and champion of our community's advocacy, the patron of our association, and our beloved Papa, Tauvaga to the Epa for your keynote address. Can someone please help him light the way? Yes, thank you. Samoa mo Samoa Tauvaga ono Tauvaga nei e masani lava on whaia e vai tau o le Te Wila Festival i a Setema e tau sanga te tas e le mata i le walua tau sanga te wai
o tā whia whatamuina on o vavao o le whamaitele o le koviti suiva Samoa i tātou uma le mautonu ma le whememea o le larolangi whawhitai ai le tua o lona alofa o leo ua whataunu o whamoemoe le ngata tātou te whiawhia ma talitali e ai ma tāwhawa i fo o mea o se tasi o fiafi o whawhiawhianga e mo mori mai ai le nganga o aso whiawhia o tātou tūlata nei i ai o le whamnakuina lea nismasi o le aso soifu o le tātou i whaola o se whawhiawhianga foe tātou te e vai wō mai masani mai se o tātou ainga mai whafo lea o toe te tala ala waa sa tapunia on o vavao le malufia o koviti suiva e tene tu ainga fe au SS na tuina mai le ni sos e ala e la to ngā ruenga fatino ngā ruenga lofa fa samaria le e pei ona tapisai o wala fa sala la SS na mata mai la so boa o le masina nei e whamna tuina o le whamatele o le AIDS lea ua tali nai foi le vai aso o te ua tāua ia lantou tāpenapenanga o le vai aso e whatino ai ia fuafuanga whaasinu tonu lapa whawhawhine ma lantou foi o whawhatanga i Samone o lea e matau e whauina i aso ataia o le aso suru leo te sema luafe mai lua i le whamanatuina o le aso o ai a te tau o whamanianga whawae a tangata i lalolanga i ei fo i le lato o kalame ua sauni e whai ai ai o le utu ato toa o le Tauvaga i le nei e fiafi o le langa ina lea sa Samoa ana ta mai le fiu o fie waving a resilient Samoa o se au tu ua tau whai le sosi e tau lai mai ai au tu SS o lo o tapisa ina i le nei vai aso o ta ua o le 16 days of activism o nisi o nei whiau au tu e iai le tau fia o sa wanga SS ma le mātanga i tu tonu o tātou ainga o le tau fia o le sawa ainga o tina mi whanau tene i tu tonu ainga o le tau fia o le pipisi o le whamai o le HIV/AIDS manisi o whamai e pipisi ona o whiusua inga le puipuia tau fia o anga whamtalanga ma whainga whainga ma tangata ma whasinusinomia o tangata ma le whalawi lo o ai a te tau o whamanianga whabai o le soifua maloloina soifuanga whabai pei ona aiaia i te tonu o le tātou tula whono whabai o le malo tuto tasi o Samoa o le neila fiafi o le whanauloina o tā neni SS o sui Tauvaga o le nei Tauvaga tau sala whakawhine o lo ta ui māsi fiai e mori mai no se au tāua i au tu SS e pei ona o whaino atu e ui e te ata ma tau mate i niaula ngona o anga o le apaalia
ai o le whamasino langa o le nei po o oilanga. Whapewhea ana tātou le langa ina Samoa e le fiungo fi. E whapewhea ana tātou whaia le nei tāpenanga i le matila o le mau whawhitauni e hano pea i runga e tu sai ma ripoti o sawanga i tu tolu ai o whamai kisi ala mai i tu sua inga le puipuia ai mai se tala maanga whai no tangata o le tali o loo ia i tātou e le tau ea no tātou whamani ia noa e toi silu tuto ai i lo ai ma lo loto i whare, ma lo lava si mana. O lau ta whai o tonu lena i le nea fiata. O le tūlalo tātou whamata ua, fe au nei o lo tapisa atu, e le nei asosi e veos fe au tā ua mo tātou uma. O le whaai wai o si a o te mai fōla sanga i le nea fiata. E te taupea o whai no atu le anganga whawhitai. Es le nei sosi i ofisa nei, ofisa o le sino su whainga, tanga roe mo tinam te mai ta. Tanga roe mo su fumano loina, tanga roe mo leo leo. Tanga rema whakamonga, Samoa Family Health Association, Samoa Victim Support Group, Samoa Cancer Society, ai le whaititiai, ofisa whamamalo, e ai le UNDP, ma le UNFPA. O lo tele no lato sao, e whatupeina o nei tāpenanga uma, ua whaia ele sosi. Le ngata i lea, o le lo nisi whai paanga masane, o le lia sosi o le lampea, e le ni whamuan moe, la utulung lango, ua whamausari nai le tapenanga le nei whasiwhianga, e le lau tutosu ma kumiti o nei Tauvaga mo to uma. Mumore atu ai whamanianga o Krismasi ma to sa fau, fia mo to uma lava, ai mese le sosi mo le sui. Whamania mai le tua, e le tātou tonga nei po, ma o whasi silano e ai, ua te tala nei e te wāna. O tanga whakatino, ua ate, mai uwhurua, ia soifua me manuia.